Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm the tech continue befitting of course between DJ Gift, also called Mr. Post producer, this is Ben Mayangane, na Hlawusikiza of course, and then tatlhela ka mhaka leyi of course ya Sikiza Boys. Yeah, loko ri a subscribe ka Master T loko sale ndhaku man. So endzhaku loko of course hi vone Hlawusikiza of course a ndle live a ri ku chingeni strong na mranga phanda no of course a yi ri kona hi side ya ri ku chingeni hi fike hi vona i DJ Gift of course ra ti 6 March a fika a reply vhele so hi fika hi scroll la hi fika hi kuma ku hoyi ku na hi post yo karhi leyi nga fika a yi tsala okay so hi fike hi vona fika a tsala ku keyboard leyi ne keyboard leyi before ya ku le ngopfu hi leya ya medeli leya of course a yi poste hi Hlawusikiza ka kombisa ku i lo hi xaviseni la indirectly so of course a ri karhi a bifa DJ Gift okay a ku yi ya ba tidzivadziva na voice ya mbuti okay so loko ni foni ni languta post leyi fika ni vona ku no mani ku biwe na murangaphandla ndhawu leyiwa la ka section yo yi ya ba tidzivadziva i ba murangaphandla la and ku hi sequence ya hina ku ya ka nkarhi wa sweswi murangaphandla hi yo yi nga si rhanga of course mi nghenela producer la of course a yi fika yi tsala ku Chauke Jani muhumelerisi ku a hlamba so hinkwenu vhevhela na ha swi tiva ku murangaphandla yi na xikabesa tlhe xi na tidzivadziva titi a nga ku ti vuleni DJ Gift ma yi vona mhaka leyiwa and then okay I got gaza the chavan so DJ Gift actually responded to murangaphandla Ben Mayengane the president got this post a swi hlawusi hi swi toloverini so hi leswo guys se hi sukini swi tikomba na ku DJ Gift ta kha ti tlhatlhana na murangaphandla la se ku ndleka hi ri manjeni man so hi leswo guys ku hi DJ Gift response ya yena yaleyo loko kombisini ku a Hlawusikiza na anga lungu ku a ni vhele Hlawusikiza of course ni le ka live a kha kombisa ku na DJ Gift a nge lungi ma yi vona mhaka leyi and then of course hi khe hi vuya eka mhaka ya Sikiza Boys it's very important ku va hi khe hi update ka nkarhi wa sweswi ne yeah because mi nga ma hleketa of course hi ti 14 ta May Hlawusikiza of course a vi a hi tivisa ximfumo ku ri se i ta va Hlawusikiza manjeni wa huma ka Sikiza Boys and stuff like that but context ya kona a swi tsariwini mara leswi a swi tsarisa swona swi endla ku mi kuma ku vanhu including mina as Master T na mehe swona swi vonisa swona ku hayi man Hlawusikiza swa ku i jikela wa makwerhu manjeni timhaka ta murangaphandla kasi hey guys mhaka leyi a hi yona Hlawusikiza yo tseketeliwa mantsena na loko mi balo hatlisa sweswi a swi clarify swi va kahle iyo hlwela because ka video leyi a nga yi endla live of course ka siku ra ti 6 March i fika a swi clarify a hi ngeneni ni twa vhele ku i to kahle the real reason yo va yena a sukini a va Hlawusikiza a nga ha vi Sikiza Boys i yini so i swi hlamuserini kwala ndzeni kwala okay ka Sikiza Boys nsukini I think se not 3 years ni hume ka Sikiza Boys mara hi kona lava ku mi byela ku why ni hume ka Sikiza Boys ku va ni hume ka Sikiza Boys ne nga ku swi explaina sweswi ka Sikiza Boys ni hume hi mhaka ku vi na December yin'wana na ha tsundzuki hi December yini a na ha tsundzuki a ku ri na 2022 I guess ku hi period leyi hi langutisaka la ku vi na yini na ntlangu ka inani ka kokwani wa mina ku vi na party ka kokwani wa mina I think hi ku performeni vi hi teka mali yin'wani laha hi xava swakudya nyana laha ntlangwini loko ni fika hi xava a swilo leswiya hi communicating hinkwenu a ni ka Sikiza group ka Sikiza Boys a hi ri group hi communicating hinkwenu hi pfumelelana ivi hi xava ku no
a hi pfuneni laha hi nga ta pfuna kona ivi hi xava nga ri ku sele mali ivi hi xerhelana mali layi sele even then ku fika January then men vuya ku June loko ni kha ni famba hi loko ni vuya then ni kuma call ka mani a na ha tsundzuki mani a ku a ni fonela a ku ana ka Sixer Boys a ku sele mina Lungi na Boti a ku sele hina vanharhu se un'wana a ni fonela a na ha tsundzuki mani i Musa wa ka hina wo mani a na ha tsundzuki mara hi nga ri ni byeliwe hi Musa a ku maybe a ho va swin'we na Musa a ku Lungi u rhula ku tshika ka Sixer Boys ya so ni very Sixer Boys a va sale va ri va ri 3 a ku ri na tihi hi lowu wun'wana hi n'wi tiva ngopfu as Sixer Graphics even then ku tlhela ku na lowun'wana Lungi swa ku hi lowu ntsanana ka Hlavu I guess a nga ri ku lwa kumbe ntsana ka Hlavu I think lowun'wana ya nga brand ya Hlavu mi nga ni pfuna in that case so a va sarise sweswiya se va ri 3 manje swo ku lowu a lava ku tshika hi lowun'wana lowu a ti komba ku a ri ntsanana laha ka the group swa ku yena lowu a kombisa ku yi lava ku tshika ku hi side ra yena so i ncini xi endla ku a fika a lava ku tshika hi Hlavu the reason yo va kha a kombisa sweswi a ku ri yini manje loko a ku ya a ku Lungi wa tshika Sixer Boys a n'wi benefit ni ku okay if hi sweswo it's fine and then I went to boardroom before Lungi a tshika ku tshika me oh okay me ni tshikisiwe hi ku Lungi u to la ku tshika then me ni tshika before yena a tshika okay I think hi leswi vanhu va nga swi twisisi ku why me ni suke mani nga la ku tshika Sixer Boys ni tshiki Sixer Boys hi mhaka ku va I think na mani na Dakar hamba ni byela ku endliwe tinghoma va ri futhi swa tinghoma ni swi twi maybe before December ya kona swa twisiseka loko ku ri hi mpela se a ku ndliwa na tinghoma behind Hlavu's back a nga ri awe tanihileswi of course a nga founder ya Sixer Boys so swi loko hi mpela kahlekahle a va nga ha lavi ku tirhana Hlavu ya swa twisiseka ku endleka yini ka this case mhaka yi le ku twisisekeni manjeni loko ku ri hi mpela va ya behind his back va fika va endla tinghoma tanihileswi va nga twa va ri from Dakar kwalano so it means a va nga ha lavi Hlavu a va nga ha lavi ku tirhana Hlavu hi ndlela yin'wana ku ya hi side ra vona okay and then me ni tshika ka Sixer Boys ni tshika ka Sixer Boys before Lungi wa ka hina a tshika that's where ku va ku hi mina ni nga rhanga ni anja papila ra mina ra ku resign before a humesa papila ra yena ra ku resign hayi ni overall se mhaka ya twisiseka guys Hlavu ku na lexi nga xi dyoha se swi le ku twisisekeni ku endleka hini la ku hi case loko se hambana na Sixer Boys swa twisisa ku endleka hina ku nga ri timhaka ta Ben Mayengani a ho languta hi matiksi yan'wana Ben Mayengani or hi languta na Hlavu ku i jikile wa makwerhu but no a ku nga ri that case case ku already a ku ri khale nyana swi ri kona ka swi humelela even behind closed doors va ri karhi va vulavula behind his back va kha va kombisa ku hayi fike hi endla swa hina tlhelo ku se a ku ri kha ku ndliwa na tinghoma tlhelo Hlavu Sixer kha a nga ri awe hi swona so mhaka ya twisiseka so loko ku ri a va nga ri ku benefiteni swa ku na timhaka ta ti-money issues since Hlavu very a ri the boss so obviously yena a boha ku va a hola more va nge holi ku ringana very so swin'wana ya swa twisiseka so case yaleyo guys Hlavu a ka hana lexi hi nga ta n'wi blame hi xona ku pfala vamakwerhu a handle swi yo endleka hi ku se team vhele sa yo a yi lava ku famba njheni ku munhu wo fana na Lungi a lava kusuka se mi ta kuma ku se ku sale timembara timbirhi then
Leswi tlhantlha swa mhaka ya mayimbelele vhele kombisa ku hoya ku yimbelela yena of course yena Hlavu na yena i lunghi vhele voice ya Hlavu ya yi twa a ni vhele tshama kha chingelo ku ya mbuti se ya twala la you can hear it ka tinsimu ta Skiza Boys va yi kha yi twala na yo la so mhaka yeleyo guys Hlavu Skiza hayi akuchucha mfo hayi awuze ngikholela vamakwerhu swilo a swo fika makumu ku ya hi team loko na lowun'wana a yimbelela na wena hi ku na a dominate vhele ka tin'wana tinsimu a lava ku tshika na yena so ya a swi twisisa ku hayi ku splitiwa wun'wana na wun'wana va kha tindlela swa yena a swi twisisaka in that case because swi kombi na ku a ku langutiwa ngopfu yena Hlavu in that case ku hi yena maybe a nga va kha diya mali yo tala leswi twisisaka ku since hi yena team leader vhele of course ne xilungu ivi a separate tindlela swa yena manjheni tanihi mi swi vona of course i tlhela a ti humesela na EP ya yena leyi na production tanihi mi swi vona kwalano a yi nga ri ya Hlavu Skiza so in overall kahlekahle leswi tikomba va nga na problem swi komba ku ri the younger brother hayi a redzi so ya mara Skiza Boys yona kahlekahle yi sele yi va ya ha ri kona but ku sale the brother yena a nga sala ka the team ya the name Skiza Boys yena the brother se a nga khoma the name Skiza Boys se manjheni wa yona mhaka leyi yena of course wa ku humesa yena EP mi yi vonile ya ni post so hi leswi swilo swi nga ya swi endlisa swona sweswo and stuff like that so ya hi leswi loko ri amukeza swi ka va ni ta kombela mi tlika subscribe Get